Ja, vandaag is September 23e. Vandaag wel we wat merken wat vielleicht wat vreemder is. Ik laatst had ik iets aan bauls gemerkt en hij dacht je brood. En veel mensen leggen hier chocken, mensen leggen daar ries. So vandaag wel we riesbowls merken. So ik wil je weten wat we dort alles te brokken. En dan wel we brood smaakt. Dat fijn. Okay, dat is wat brokken. Hier hebben we wat ze noemen Parmesan cheese. Queso parmesano, dat is een hoore kaas die worden naar rieven. Wenn ich so einen Hahn mit anderen Scheiß brocken. Hier haben wir 2 Hühnereier. Da haben wir 2 Köffel Ries. Da haben wir 4 Köffel Hühnersuppe. Bloß wo da mit so einer Suppklatz. Und hier haben wir dann Brautkreimels. Wer das nicht hat, wir können auch 3 Kirchenbrocken und die fein machen. Da haben wir 1 Köffel feine Zippeln. Hier haben wir 2 Eetlepel Schmalt, das ist Olivo. 2 Eetlepel Butter. Hier haben wir 1 Jalapeno 2 geschnitten. Und da haben wir ein halbes Köffel Jamon, oder das Schinkenfleisch. Da haben wir ein halbes Köffel Spark, Tocino oder Bacon. Das haben wir richtig Brot. Und hier haben wir dann 1 Köffel Mehl. Und da haben wir dann Biedekes Mozzarella-Käse. Der war hier an der Riesbolz näher über die Broten. So, Dankeschön. Eerste wat we doen is dat olive oil, dus zo'n aceite de olive nemen. En dan de butter. En dan laten we dat hier fijn verdijven. En dan doen we de zippelen doen nemen. Dan doen we die voor een paar minuten broden, wat is een fijn broden, en dat is van groot, maar die van bruin te worden. We vangen de zippelen al de smaak bruin te worden en dan doen we de jalapeno eraan, de spark eraan en de schinkenfleisch, de ham eraan. So, nu doen we dat best hier vielleicht voor 1 tot 2 minuten. En dan hebben we de ries ook nog een beetje gemaakt, dat gaan we nu veel goed doen. 2 Köffel ries, waar we hier op de gemaakt hebben, dat plus eenmaal zo lang, vielleicht 2 minuten, maar dat alle fijn brood is en daar wou dat de hühnersuppe erbij eten. Ja, nu is het alles zo fijn durchgeschmolzen. Nu wou we deze 4 Köffel hühnersuppe neer eten. Dan ga ik dus brood aan zo'n suppe klaar, zo'n pulver. En dan wil ik er nog een beetje peper maken. Hier is een beetje peper. En dan wil je gaan 3 paracelje, also door frische paracel. Kijk, hier wil ik nog een beetje paracel maken snijden, zoveel te gleichen. Ik heb bloß van jou niet, maar dat wou van jou niet. Nu wil ik dit kijken wat er is fijn goed is. En weer ik ligt, ik wil hier nog een klein beetje chesnikpulver maken. Kijk, zo is het dat. Als die gleichen dort, als die dort nicht, ich wollte dann ein bisschen Snack machen. Dankeschön. Okay, nu haben wir den Ries fein go. Ich werde noch eine kleine Jal mehr machen, bloß für die oder ein bisschen schmeckt es. So, nu kijk mal dort, nu haben wir so fein go. Nu werden wir hier loten aufteilen. Wenn es fein teil ist, dann werden wir das ewig machen, dann werden wir Riesballs machen. Dankeschön. Okay, nu haben wir loten den Ries aufteilen. Nu doen we diesen Parmesan Käse hier eben, das ist ein hoher Käse, die kann man mit einem Glas, das ist das Pulver am Stuhl. Und dann riege das durch, gescheit durch, und da werden wir Bowls machen. Okay, da wollte ich mal wissen, da ist an den Fingern ein bisschen ein Wut andocken, und da wollte ich wissen, wo wir dann Riesbowls machen, so ist das. Wir haben ein feines Riesballchen, dann nehmen wir so ein bisschen Käse und dann die das in der Meer andraken. Und dann die das, war das ganz schmeckt hamjagen, da. Nehmen wir den nächsten, da war das so ein bisschen Käse dort zu nähren. Dann nachher, weil die Brot haben und dann aufbieten, dann ragt der Käse sehr fein. Jo, kijk mal das, ein feiner Klapp, das ist wieder Käse, das nennt sich Mozzarella, die kann so ein Käse brocken, wenn ihr wollt. Ja, ich hoffe, das sei ja krank. So, ich will noch einmal wissen, dass das, was ich kann, ein bisschen hängen noch mehr. Ich hoffe, du bist so krank. War da ein bisschen Käse dort zu nähren.
Dan hem zo beburen, dat hij op geen baan is. Dan nachher worden een ei en tremmels aandokken en dan gaan we die broden. Dankzij. Oké, dat wordt je niet meer lezen. Nu worden deze riesbals, waar we hier ze eerst en meel aandokken. En dan doen we een ei, dat is dat. Zij hebben ja de grond aan bezudeld is. En dan doen we hier onze, we noemen dat panko fries, breadcrumbs. Dat zijn panko broodkruimels. Toen doen we dan gescheit. De staat aanzudelen, dat de rund aan het zijn. En dan doen we hier neer. Ik wil je nog plus nog aanwijzen. Krijgt de staat eerst een meel aandokken. Emma, het eerste aan meel. Ik doe dat maar aardig. En dan bakt dat niet. Dan krijg je dat er alle door krijgt de staat. En dan doen we hier de stad waar we ons aanzudelen. En weet je, want je niet zo'n panko broodkruimels als dit kan vinden. Dat is geen trouble. Wat je dan doet is dan, dat je bloß 3 keuken. Meestal jeder Mensch heeft im huis 3 keuken. Ja, so dan weet je wat we dan worden doen. Dan doen we hier. Ik ga hier 3 keuken. Fijn gemerkt hij zijn. Dan doen we dan 3 keuken aandokken. Dat smaakt ook ganz gruwelijk sehr schön. Ik deed je dat laatst met de Sippelkollage. En dat smaakt ook sehr schön. So nu gaan we alles dort aandokken en dan gaan we die broden. Dankzij. Nu kijk je maar dat. Dit zijn die met de broodkruimels en dit zijn die met 3 keukenkruimels. Nu gaan we dat vaatje uitmerken. En daar gaan we die broden. Dat vaat zal 360 graden heet zijn, zo. Fahrenheit. En daar gaan we die broden. Ho ho, wat een wat zijn smaken. En weet je, eens je dan bloß voor jou, dat we er nog een klein beetje paprika even, kijk maar dit. Dan je hebt een beetje een rode kleur auf vlees. Du hast es da, check mal dort. Das schmeckt schön, dass der das nicht sehr verändern, aber das gibt eine strome Kleur, ist da. Check mal dort, check mal dort, das ist sehr strom. Paprika. Braucht nicht, aber schutnörsten sind strom. Du, nu haben wir das Fahrt fern heute. Und dann haben wir die Riesballs da nehmen. Oh ja. Dan gaan we de salambroden, wat de zeer smakbruin zijn rondom. Ho 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 ho. Wer weet, dit kan ons van hier nog klakken. Ja, daar gaan we nu. Broden, bloß wat de zeer smakbruin zijn, dat vaart die 360 graden. Nu gaan we de broden bij fijn bruin rondom zijn. Zet daar oben nicht Strom, check mal das. Oh, bei so einer Strom clear. Diese Riesballs, die waren aber so wunderschön schmecken. Die hier in Baum drehen. Die rund am Schmackbrünn sein. Sehr Strom clear, ja. Ich glaube, die sind rein, was läuft hier? Check mal das. Nu werde ich hier rausnehmen. Straks is dat en dan gaan we die loten aflaten. Ja, ik rijd je man van hier, ik heb waarschijnlijk de ovenkracht. Zo ja, waarschijnlijk. Nou, wow, hier waren een nieuwe zout snellen, dat zijn we schön merken, dat zeggen merken, dat het vaart 360 graden is. Zo. Sehr fijn. Da, was glaube ich, ist das mehr kräftig? Ich glaube ja, wollen die Leute mal schmecken. Das ist sehr Geschmack. Okay, dann werden wir den mal verschneiden, sehen, wie wir den vom Fernseher. Oh, check mal das. Ai, die Käse alles. Dann machen wir den mal schmecken. Das ist sehr fein. Na, da werden wir den mal schmecken, das kann man sagen, weil wir sehr dankbar sind für was Gott uns gesegnet hat. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen das hier festlegen. Das mit Schaubeln, mit Besteck und Schere oder bloß gerade so. Wenn die gebliebene Ries haben, da kann ich sogar Arroz Mexicano sein, Ries, weil ich habe Ries haben. Merkt ihr doch? Hoho!
Ik ga mes niet meer reden, dus zijn dat smaakt. Proef dat. Smaakt ook wahrscheinlich zijn. Oh, but my goodness. Klopt er weer buiten aan de deur aan. Ik kan nu maar dat ik dit afhaal. Oh. Merk dat. Dan wordt je dat weer zijn. Wat dit smaakt zijn. Dank je. Wauw. Nu wil ik nog den smaken. Wat er met 3 kuchen zijn, hartstikke maar dat. Zo ruis is dat. Dat zijn van 3 kuchen. Voor die wat die andere broodschrimmels niet hebben. Dit hebben we met wat ze naam queso fresco. Die versmelt niet zo. Maar die verkruimelt zo. Maar nu moet ik hier bloß einfach een beetje salsa nog in. Ik leg bloß alle wegen salsa en tabasco sauce en weet niet wat alles door. Ik heb me door eerst een beetje gestort. En daar werden we ook mal smaken. Zoals ik zei, waar we dankbaar zijn. Oh, maar wenn Sie nicht an die Kremels haben, bloß 3 kuchen. Eijes ries broden, je kan er wat immer maken hier en dan den meel en ei aandokken en broodkremels en broden. Hoho! Smaakt er ganz kämmerlich. Schön. Das würde ich gerne eben zur Frühstück abeten. We gaan hier nog een beetje een step met salsa verde. We gaan hem met andere salsa. Ja. Daar hebben we spaak en schenkenfleisch maken. Je kan alles wat maken. Wat immer je wil. Het smaakt gerastelijk zijn. Ik blijf dat hoi. De winter braucht ja nicht so sehr härten, wenn einer, wie man war ein Stuhl vor, frische Kipperschoten holen, das war der Ola. Geht man das. Das ist eine längste Mahlzeit, nu kijk maar hier. Kijk maar dat, ik heb alle afvrieren. En hier op daar met opwarmen. Sehr schön. Merkt dat ook, dat wordt niet leuk worden. Ik wil dit ook plus nog higher, dat hier plus liggen blijft. Kom, vriend. Weer van struk nog naar het hobben. Dank zijn.